Malby, spread the word. Hallelujah. Why not job yesu baba o mo tun se no ko ne ni ani ne o ka ba hanjo ya ka why go ka bu yesu Kristo ni o mo ko pe o pe pam ke fon ma bi ko ne o ye ko ni ti o pe pam ke fon ko ma pe o ma je nya ko ne o chom ne o ka ba wa ni bi lo bi an mo sisi fa si bi o me he mo na yi e na bi mo wole lo yesu Kristo yam ayo ko ni awo nya no nyam na musi. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Oku metwe ko ne ni ga choyo ne o no okasuni. Keke amahe osusuma e wana. Ko de ke amen. Amen. Acts chapter 13 verse 2. Amen. Amen. Diki mo ba ngwe yo. Yana say Francis Mumba, Dr. Francis, Yan Kanyama, Dr. Francis, Yavada, Panami. Hallelujah. Amen. Acts chapter 13, verse 3. Diki Mumba here, let me bring you where you go. But near Diki. Hallelujah. Amen. Acts chapter 13 verse 3. Amen. Amen. Acts chapter 6 5. Ne akane me hanfa fan. Amen. Verse material. Egani Kaselio me ahamu. Ne asole. Ne ake aine kwe Barnaba ke Saul anu. Na wali ne fo Barnaba ke Saul anu. Ne awubeblo. Amen. Amen. No manu wa ne ka fo ni mi no wanu. Ne abeli da ha wonge root of Jesus yo emi. Amen. Amen. Kode akuni ha Kristo. Amen. Amen. No wa me no boyo. Wa ko mi no muminu. No ni o ma fo anu. Muminu pone Kristo keto e asafo ehi onya e ba tuni. Amen. Amen. 5 6. Acts chapter 6 verse 5. Acts chapter 6 verse 5. Benenge you know. Kan ga ni chumo yo ye pa kan ni die nu. Ekemini Mo ne ba fo me dio. no ne ba fo me adio. Asafo okunen no. Asafo kra beno ka atori da ha. Ala Stephen. Ni mo kolenge hebi kai. Hem ke yo Ni mo ko nge ebisami. ye mo gogro yi. Ke Philip. Ke Prokolo. Ke Nikano. Ke Timon. Ke Pemina mu ye. ke Nicola. Majeroneche Antiochia ne chake passe Yuda bi ajano mi beku. Hallelujah. Amen. Muna chake basa Kristo jabi yomi. Ake me banda asa bofe banda bofo me ahen. Kage bofo eni. Ba ye bofo yi. Ma wole no me nyiro ro ne. No ga zugano no bofo yi. Negi kasere nyima ka eni. Yesu no me nyiro ne. Ne bofo me nyiro ne. Lo kage banda bofo ma ngba no kage banda Peter me angba mi. Amen. Amen. Lo ebi yo na ipeka Peter alo Yakobo atinu aki. Na we ka banda si. Ye ahem. Ke ne bofo me sole. Ne asole. Ne aka de pue an. Na woni ne fon ano. Ma munyo ya no le gbafia Oye ni ma munyo echu. Hallelujah. Amen. Lo wakakere edaji eda Francis. Leji eda ani. Le ne hiam yam yasafo woni. Emi le to de kan se balogi. Evangelist pastor. Amen. La safo echoji Francis woni. Hallelujah. Amen. Beko ne bio wafoso. Ne so ya ma Francis no ino. Hallelujah. Amen. Na wana ekoche muka na we na modebo so no ino. Se wana kamini no modebo. Hallelujah. Amen. Lo ache me ni no okura ka oba woni chumi o. Amen. Ne ada seka leader hinga no. Ne kama na ni bitu wa ba me enyu. No aka ma ha na ke branch ka ke ni.
When I can only kaki. Amen. Amen. Lord, so if I'm meaning you know, well, I saw the pure, but I'm going to try him. Actually, amen. Amen. It will be Francis Gawode. Whenever that time it will be Francis Gawode. Never that time you it will always be Coche Gawode. Never that time you catch me. Lily, look at Rocasello. Look at Robbie Oda. Watch your way. Actually, you know, amen. Eda Francis Nkoto. Eda Francis Enyole Eseyemo. Eda Francis Coche Stevie. Amen. Lord, when you know na chemwe time kuna chunyo kwa Eda. Amen. Lord, mwababa amen. Ne nwake o mahale sesi. Hallelujah. Ne ma yefo ne wa ye yosu. Wa be pe ni nwake ba ko ye ko. Ke ya ke. Wo pe o iti pa. Ile be ka ma iti pa ke sesi be bra. Wala no. Iwo ya ga ye. Amen. Hallelujah. Yo wani to mi o. Go e body o no. Again, prayer for you. Hallelujah. Prayer for you, man. Joby Crown, you. Alice, prayer and you pray. Leading away. Prayer, Kaka. Prayer, Kaka, your pass prayer. Kaka, you prayer. And you're not praying. It's really. Hallelujah. Lord, me. 1 Corinthians chapter 2, verse 10. But you pray that I was nearly the me. Meaning, Mamma, pray, you pray you. Anything you do, you never know. Hallelujah. I need to know Pasiani to me. Coming to a woman, you know, Pasiani to me. Hallelujah. No, you play your dad, no, you put this in the case of the year for all of it. No, we need to go. What would we? A community. Why is it coming? 1 Corinthians chapter 2, verse 10. A community. Say, Walla, Mount J. Lamisani. Hallelujah. That's the only way. Lamisani. Bible when you are I mean he love you Lord look at you man to see I'm not going to know I'm not going to know na ke dia mu yabi mo lore wa biya ne ko manale bagenalo se amagu je mu no na ke dia mu na ma no sisi Lord ke ku na ji o de mu ba mo no e ma to sisi aka Yesu de o kiya ne ke iwo Macho mukuru kaba neni ni nyeliya abemi no e ba toye lo mu meneke ni lo dupere le se na tumoni hallelujah ni ka o le ka ka ya tutu mu me blo ne e chomodi ne oli oli e kemini mumola ni juo ami mumola e la ni juo ami mountain ne ni ko de se ko mountain ne ni ko na ke na Bible
Elam. Mumu ni Elam. Adesan ni je emu nega enyofa le bonne le adesan eya. Ona bene ha. Adesan omumu ni mo bi le bene mo ge ha. Ya se mamu mo ba le bonne ma we ha. Ya no ni mo mu le bene mo ge ha. Wala bi jeno mi mo na wana. Wala bi jeno mi mo wana. Se ko mo ma o ni je ma o. Kone wale nine mau ke dowo so. Kone nine mau ke dowo. Mumune lo ke ni no. Ekemini. Lorio. Nine mumunga. Lorio nine mumunga ami. Nine mumunga ami. Ke wale mega ni aiseo. Ke wale ya se mumini ale diga na lo mi. Nine mumo chowo. Nine mumupunko le chowo. Lọ́wọ́ kí ni o àtúntò ká mú ya kó obìnrin máa ń ní ìṣòro ọbẹ̀ tí wọ́n ní kí mú wọ́n lọ mú wọ́n ní tùmí kẹba mú wọ́n ní kẹba ní tùmí kẹba èyí máa ní tùmí ní ìlú ẹ̀sà ní àsàfọ́ alẹ́ ìjọba ní tùmí ní mú wọ́n kẹba ẹgbẹ́ mi ní. Wàtí Adesàn ní ilé múlù. Wàtí Adesàn ní ilé múlù. Wọ́n bẹ́ mú náwó máa ń mú níkẹyìn. Ọ̀dà ká mú ya kó mi yọ. Mamu ni keni ne egetoyo obeni ene ko mamu sisi Nibroga bi kelo ni keni asisami Nibroga bi kelo ni mu no masisi eno re bi o kwase anya sane je hale ebu no me kami no kwase anya sane hallelujah lo ke mu obeni mi ni ene ko to kani ma wo no ke kwase anya to mi ko ni ni be mai kama ni ko me ho aya bu kwase anya to mi yo se anu pare yo jai ero ini sole hade ka mawu ne bi yedumi ni nyene ne mu ngeto keke bi ni daga ni no hade ka ni no mi o ni ma akena mi ni mu akena mi ni mbe lo ko mu mbe ore o be ti manu hallelujah yo mu manu hade ka pray ayi wo no pray ayi wo you go get kwase ano you go do ni le no right go to the truth of Jesus from you Obale kan ti a prayer faji mi no prayer hallelujah lo be no ke prayer mo ma bro ndimi ya o ma na ka ti mo amen Matthew 6:5 Matthew chapter 6 verse 5 ne akani e find e bi to no e ne ya ekemini kenyi ga sole yo ko penyi ni ka ko si ayi oda prayer enu e atumo ni ko la ga prayer pe bi egu ko si prayer ge ne ni le prayer ge ma ko si prayer ko ba hi pe ekemini asuka ada peyobi me bege bo me akonya kesoli ko ni ni na ninde ni de ke ayi ne so ayi wo no mo se mole ka mo masoli yo ya se otu ko ngasinya ko soli mo ha o je ne anele ono prayer no mo o ka o ma wo ye prayer lo pe ya se otu na prayer wọ́n máa fi kọ̀ sí àpéyà wọ́n máa pè ní èyí nínú àpéyà lọ ẹ́sìn náà yẹ àpéyà ọ̀ prayer pọ̀pọ̀ ẹ̀yìn kọ̀ sí àpéyà káàkiri kẹ́ni lè prayer nínú káàkiri lọ ní àtúntò mọ̀ níbi náà wọ́n lè prayer mi bá wọn kó fi kọ̀ sí àpéyà nínú so pè ní èyí nínú àpéyà ẹgbẹ́ mi ni. ní o tiẹ̀ ní náà ní iná àpéyọ̀ ńlá ní miọ̀má ọmọ yìí. yá ké yẹn sọ̀lẹ̀. ké yẹn prayer Yoko tu muni pute nga abone wajali biyo. Ona bene efunusa. Eli opia ni munyu hana bumbo ya pio. Opia ni munyu hana bumbo kwasia. Opia ni munyu hana bumbo kanilo nile loi. Hallelujah. Amen. Lo esano yo hili. Tina prayer ko ba ipe. Maule inakaya mpero jimyo. Afoge ya pili no aweku nulogbology ya technology hology musicology kwasia prayer. Mini prayer, kwasia prayer. Bini ke prayer ni chumi onya. Maka oga mini prayer bi kwasia prayer. Hallelujah. Amen. Ege ko ha tumunyu. Ogo tumunyu mini no. Pute ka bele kwasia be prayer. Hallelujah. Amen.
Maule, Ibrahim, in a guy of Pelodimi, Emio, I forget a Pelea with Kubi, do not Pelodimi, was a Pelodimi, or Pelodimi, Yakan and Lodimi, but Siapea, and I don't know I can Lodimi. Middleware, because I am a wheel, because I cook and 50 years 1 year. A good man over to Blue. You have not paid. Someone to more take us your more. Yeah, better too. You know the page in order. No, okay, by our own. But all was a pay. Now, how are we? I wonder what's a pay. You know, you have to worry. Hey, Bela asusuka atumu fulo ko mama ki. Bela asusuka ke atumu putekuteo. Ne mama na lo prayer putekutebe. Hallelujah. Amen. Kristo for nigga soleyo. Benega soleyo. Mau inya bima. Na hale. La umpre ni hale. Le no we kale na wagasim bi. Le no kale ga trebi. Le no kale ga go abi. Ba ya ke to mena mi na na. Kristo for no prayer. E da no ka ke mi no pelo. Ne ka ba ubenya hale he ba un hale. E da lo la teni le lo prayer. Hallelujah. Egemini. Daddy. Yoko penye ni kame. Yoko penye ni kame. Loko ni mandeke yenge yicheo loko bio. Le elini ne nyanyo Mungu. Ya. Loyo. Yesu le kan kikendo. Olobona Yesu le ka kasele mo. Ago be kwasia prayer. Kame ne ko e prayer. E ato mi no prayer pemi. Ago be kwasia prayer ne. Ma o be twebui. Le ka je ne nyeli ko. Le ma to ne prayer ho. Kasele ma ne Yesu ko mo chuo. Bena soli oha, ago tu kwasi abre ya hemu. Ne kacho ne ke. Wache nenga yobe. Che nenga yobe. Obi enecho. Obi enecho. O ma che yimone. O ma che yimone ba. Ape no go sunga suba. Hallelujah. Amen. Ibe kan ne ke afu. O ma che yimone ba. Nenga soli go ba che yimone. E ba Acts chapter 2 verse 1. Mo koko place ke to sali yo. Ma che yimone ba. Hallelujah. O wa ni afu ge gabi. Owe dia for ndi e go ma che mi jiro ma che mi ji mu kunku le ma bo bi ne ke bo bi ma e no ma che taka ke ne be no to mu bi no to no nyile Second Corinthians 3 ko ka ne 60 o hana hallelujah lo ka se de ma prayer e ga koja e be ka ko se ya prayer lo e de ko so le ko se ya prayer hallelujah why you say your prayer Matthew 26:44 why your prayer 26:44 minino Yesu si me eko. Yesu si me eko. E ga njoka e eko mu. Ne ka kale ke eko mu ale boa. Yesu si me eko. Ne o ya so le si etene. Ni e so si me 3 times. Ne etu jama amunyo me no. Baba da Yesu. Ko ben. Pe ta ke prayer ko. E ta ke ko. Hallelujah. Amen. Oni to no so le yo. Beno kan ga bima bi. Ogun ga trebi. Ogun ga go abi. Ogun ga go bi. Oya ga tuwo. Mi ne ga haja. Kwasia prayer. Hallelujah. Manu ka ke mu. No bi no. Ne ma ham. Oda bere ga. Verse le no. Yesu si me eko. Yesu si me eko. Ne o ya so le si Ne aso le si etene. ne etu jama amunyo me no. Ne mu ga tuwo le ke ga mi. No. Hallelujah. Amen. Jonah, nini ya pay again of money. Ona, Kristo for the mauga. Ne letter eli prayer sisi. Lo prayer pega pele ko keke. Ko dio e ake ko buwe fo kaya pelo jumbu. Keke mama no. Hallelujah. Ma to de mabiobi. Ma to kamani mo de mabio ebe. Hallelujah. Why go say prayer ha? Luke 18:9. Why you say prayer? We no na sorry oni. Let us find this o prayer ka ko say prayer. Na ka ko pro ni le prayer. Lo ko say prayer Yesu suwe. Na lo ka say ba ko say prayer ko mi yore. Ko de mo je ko say prayer ka do. O yi no. No ka be prayer pute ka be ko say bio. Hallelujah. Amen. Ile ka ji ya ka we ku bi. Ya ka no lo jimi, no mo gbe lo. Jimi, agoma Jimi, ya pelo Jimi. Block up prayer no, nigga chuka mwa we yero jodi ne sami no. Am bo fo hala ni. E ga na sana na wo. Aga mo ke ka ni be e we yo mi. Hallelujah. Why pass prayer ko ni?
Ani kan ne luka omi o. Ma pa kan ne ji ne o. Ekemini. E po ke Farisi mo ke to tun lo he abe. Farisi no ke to tun lo he abe. Jehande. Ni ne bu aidali. Ni agbe ni ban aigbe. Na gbe ni ban aigbe o. Yesu tu mulu nga abegbe ni ke chome. Eke ni bi ku o. Ni ejo ya so mi bi o. Hallelujah. Ni ya so mi bi o ne. Why prayer ka prayer no kra ma da ga mo mi o. Ka ma prayer no prayer. Fasia prayer. Ka ma prayer ni no. Ejo ekemini aso mi ona aso. No ka ki o. Farisi lo ji le. No ka ki o le to chulo. Farisi mu ya da si nge he ko bane de soleke. Mau ina mo sika ipewe jikro. Sisi we ni po e gba ka bone ni ko ke o. Ina mo si e ko kan ibe ka to chulo ne o mulo. Eke iha mu si enyu nga ochimi. Iha oni jo ni ina mi trabe ni ma be kaka. Chega be prayer ri bua. Se ri ko prayer ni ko prayer yi fasi prayer. Lo mo won ni kan na prayer kwasi anu yi. Se chumi mo na wa nsi. No man no prayer pe. Ekemi Se to chulo ya da si ya se loko. E ino tete po e o e kenye yo. Ohun egbe gugu e dege mau ele mpelo jimi. Ina eke na mi mobo. Inge nyedeke. Mune o pale esike bo welia. Kanu ne be ma ne sama o gemi e wa sisi wo. Amen. Why mu ni prayer? Ni aka ne Farisi no e prayer. Munyu ko abone jenyo. Ke ne bu ehefo munyu ko enwere jenyo. Enyo pele jenyo mi ore. Ogena enyo pele de ase ya bo pele jenyo. Ona bele be prayer. Lo kike tuba na ka prayer mo no. Aheka ke jo bi no ka ke. Lo meje no mi o prayer lo apele je no mi. Prayer ka ke ko sia mi no a prayer. Ya ka mi no ni le a prayer. Hallelujah. Amen. Bẹ́ẹ̀ni mo náà bẹ́ẹ̀ prayer no. Kristo ma jí omi. Ní ìmọ̀lẹ́ bá kún jí. Hallelujah. Amen. Ebo èrò lọ́ọ́ kàṣẹ́ ní fàn. Yẹ́nì ní mọ̀ lọ́gẹ̀ dé ọ̀hìn lóko tó ìmọ̀ náà wá rẹ̀. Wáyé nílẹ̀ dé o. Wáyé Roman chapter 5 verse 8. You can know how to Roman 8:5. Mado 8:5. 5:8. Eke to suo bede bleni. Ni tegwe. Se sumi pete bleni. Nemo de koji na oni. Nemo ede koji na oni. Na be ne wa ji e apeli. Iba be jabi onyo, ji ogere ya be be. Oge ji aro Kristo bi. Oge ji omi. Ni tegwe yo. Mu ni e ba wo mi o. Ka ofun esi fine. No dey esi mi. Me kwasi ape da. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n sì lọ́wọ́ ẹgbẹ́ náà wọ ẹ̀yẹ́ àbẹ̀rẹ̀ náà wọ ẹgbẹ́ mi Kristo bówe ọ̀gẹ́nu ẹ̀ Kristo bówe ẹ̀yà Kristo bẹ̀rẹ̀ bá fún mílíọ̀nù yẹ́ àmpẹ́lì ẹ̀bẹ́ lẹ́dẹ̀ rẹ̀ yàn yìí lọ dúró pẹ́ ẹ̀ lẹ́pẹ́ ọ̀tọ̀ kàwé nínú ẹ̀yà àbẹ̀rẹ̀ kò jẹ́ náà kún lọ ọ̀hẹ́ kẹ́ dà lọ́nà ẹ̀yà àbẹ̀rẹ̀ lọ kẹ́ àkún mẹ́rin máa bọ̀ àjọ ọ̀gẹ́ Kristo bẹ̀ ẹni bò ẹ̀yà àbẹ̀rẹ̀ lọ náà kọ́ lọ ẹni máa ń yàn ni nínú ẹ̀ kùdà lọ káàkà kọ́ lọ pé máa ń yẹn sí bíbí dà lọ yé mi káàkùn máa ń yẹn sí lọ bá lọ wọ́n yí inú kẹ́ inú kẹ́bí bí kẹ́ fún bọ́ ha hallelujah lọ bá Kristo fún ọgbà aṣọ rẹ̀ sọ lọ́wọ́ lọ́wọ́ pọ́ìntì ẹ̀rọ aṣọ rẹ̀ gẹ́ nínú òpè kẹrin òpè wì hallelujah nínú òpè kẹrin òpè wì nínú òpè wì ẹgbẹ́ mi ni. Abẹ náà wà jí ẹ̀ ń pèlè. Abẹ náà wà jí ẹ̀ ń pèlè. Ẹ máa bí o. Kristo bá gbó ló wà yìí. Hallelujah lọ Kristo gbé mẹ́rin wà yìí. Ṣé ẹgbẹ́ yà mí lọ́mọ yìí? Hallelujah. Let's first Peter 2:24. Níbi èmu. Bẹ́ẹ̀ni wà kí ẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ni. Ní yàtọ̀ àkàwé kúnnù àjẹ. Àdùnmọ́wé kúnnù àjẹ. Mbọ̀sí pọ́lì ọ̀nùrọ̀gbẹ̀rẹ̀ wà jẹ́ wáyé ní àwọn kúnnù yìí. Jẹ́ bẹ́ẹ̀ mẹ́rin bá. Kristo ìbá. Ìbàgẹ́bí ni yẹ́yà gbìyànjú yìí. Hallelujah. Peter ẹgbẹ́ mi ni. 2:24. Bí nínú. Kristo ní jẹ́ turo wà yẹ́ àmì òmè. Kristo ní jẹ́ bàtúrọ̀ wà yẹ́ àmì òmè. Ẹgbẹ̀tù ọ̀nà ló gẹ́ sẹ̀mtòrò. Ní ẹ̀dúró jẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ sẹ̀mtòrò. Nínú mọ́tò ẹ̀mí nínú ẹ̀dùnà nù. Hallelujah. Ẹgbẹ́ mi ni. Ẹgbẹ́ ẹ̀dọ̀. Olú akọ́nù wà ẹ̀mú ha ẹ̀ àmì mú. Lọ́kọ́ bá lè pé àpẹkẹ́ mi nínú ọgbẹ̀rẹ̀ ọtí mi. Yà kàkà nínú ọtí mi. Àdúrà gbogbo ẹ̀kú lè di. Mo sì pé lè di wọ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ lè di. Ọ̀tẹ̀ jí mi ni. Mẹ́rin tí wọ́n ni. Hallelujah.
But you pray my prayer, but say prayer with prayer. You go pray here. Hallelujah. Go sorry. All they know of you, obey. Now sorry. Go in no pure. I said you. Dance with you. I know. Keep your tongue to Cassie. Okay. Make up on good on you. Take it on to. Good on you. You like a baby. There. Hallelujah. But let's go. We communicate. You first Peter 2. Ije kakawe kum no belo jibi asecha bidini mi to elo bidi isa ne ba obi o pasia o ba bi obile isa ne ba obi o do ba bi obile hallelujah amen when no cho no le kan farasi no prayer na bi o nebe Kristo boy na no boya bi o de kan you agba joma e kan we ka basa ko bi se ba na ne mai ni lo mai lo ne ki so o ya bi kenchi ni pe ya ko be ni mo je ko ya be no pe o be kai ye mu mo o kai ye mu ne do hallelujah da do kemini se nyele o wa cho ni mo la jini wa cho ni mo e ba na jini je be no we gobo asanya ba fu lo no pe am ye am pe lo bi a we kum bi me ni o pom wo si no ju lo o gwa joma ne o lo ne ga ji o ne ni Kristo le de pe o kwase apre ya do na no kwala hu no ne ga de bi no enye ekebili ode osofo e aba mi no ode osofo di ma kontrol ya kebela pe wo o ke ya ka ni moji ije ya ka we ku ala Yesu ko pre ka we ku mo na so le ku Yesu ko pre mi bi we ku ya ka we ku yi ni ma pre ya mi ma ko ke je Kristo na e ka ni na pe ha ni ni li la ni le ka mi ka we ku ni ije Kristo we ku lo pre ya ti ya pre ya mi ni ya twa no ko yi Yesu ya twa yi lo na ni no mobo o ka to nki tabile ki binu no ki ni no gbelo ni beni ga jobe je hoye gbelo ba se Kristo mi bi bale je ho ko na bi ka ka ni ga ye che ya ka ka ni lo le ka je lo le wa Hebrews wa ki ngonya wa Hebrews chapter 8 verse 7 aso so mi he ko lo no so mi ni na so mi nge lo re bi ni ko se prayer be hallelujah amen lo ni nu lo ti mu ko be tu mi ko lo li adioka onuncho alimu kipe to mi ko kasimu keke kene no pe no li o mano choka eno ni ipe kasimu no keke se kinga ye we kaka do bana enda praise the hallelujah ile kari gbedu lo kasimu pre kama do kon wan to keke ko biye bi kuore kama do keke alo pe o ye bodo fun ko pe dalo so ko biye bi ni le ore kaka ele tu won na ka ye be ro bi oba pepa mi but we go say prayer e ke mi ani kan e bi a omi o ba ya kan ni ti pa go ni to boy e ke ka to ko be ke so mi yi o ina so mi enyo no yi ya we Hebrew 8:7 ya e ke se mawu na ka atom e no heje e de ke be ma e ke Israel e yu la aso so mi o lo so mi he no ke prayer ne ko ni ma yeso fo gbeda e ko kada be ha mo ne o here no yi lo ni fu ma ala bi o ahema Yesu Kristo na aye mi de na he na ye Yesu Kristo ba do mi no wa ya mi ya ye se ba wa ya no kan ji o he yi no ga ya me request mi ne no ke e ke mi so mi na ma so kura nga so mi ne ike ane mo so prema be ne ijeme ke ikito hi so mi ne ike so ayi no lo hi o ime ahi eke jana le so mi ne ike Israel ma so wo se o jina o ne ma mo ye bra ke o ademi hallelujah ma bio na be wo mi no mo jona pe po ba jo ko wo mi o mi no aka fo ni ngie ni meble no wala jo ko wo mi o mi braka fo ngie ni meble o hallelujah ma mo ye bra ka wo mi adumi mi le ma ma to atu no o ne mo ye so le wa pe mo ma ngie atu Yesu ni wa pe mo ngie atu mi ma pe ama mo ba pe ama se pe ne ni no ma pe yi mo ni no ma pe no wo ye mo no ko be ehun lo ye mi de ke mo le nyomchi mo le nyomchi
daga no tuwa no malemi kama je no nafi pe kura no ya si no ngwa pe kura no hallelujah amen teni ge ra afomu no sina why ni e kemi manna me mobo ne atomi o me atomi na pe ka be ko manna me mobo ge ni be eya me kai e hu gbebele o bena ya me no pe ka bi Kristo ke no ba se le me ni bi o ka ma ke ya pe ya ka ni mo ji bi o ije ka ka we ku bi o no be lo ji bi o adu wa pro mo si pro ko sia mini prayer be o ko sia prayer hallelujah ni no bi me ko prayer le no ba be o ko se be me na pe ke mo nya sam why sam ya Psalm 51 verse 3 verse 3 e ke mi mami okay ye to mi o no e mi ye to mi o me mi ni cha ile le ke mi no lo ko be to mi o ni lo ko ni no pe e se wa lo ko agbono ha mi no ma de Kristo ya agbono ha lo na mo se mo ma da sin ke no o ke ka no ji yo lo ba no ko be no se no be no li Kristo lo be no ni na o to mi akekewo na ka be kai ye mu na ba pe mo we ku we ko mi do we ku ni wa se mi yo ba we ku e we be ke ya ka we ku no ji hallelujah amen pio je na we ku ni no yo ba ke we be ki bi be ma le ya bi Yesu no we be se tere je wa ni ma no me lo so lo ga wo so ko la hallelujah first le yo me kemi that's real e kemi ye to mi o e mi je ye to mi o me o mi ni cha ile e mi je me ni no ili hallelujah kere Yakobo le wo lo ko wa ni Yakobo le ya kai o James 5:16 Yakobo dum lo mu no me kura ka go si hele ke Yesu Kristo e gabi omi ne tumi ne mu ko ko ka ba wali ye kura ko tumi gbogbo hallelujah e be go pray ati ko le ka pa ya pe o Yesu Kristo pe mi ya pe ke do fun ke ko pe ada se mu lo ka ke ke o le ka pe ya mi no le ka go ati wo mu tumi no le Kristo ali no ke to ono ke mi no ke ko ke dali ya pe so we be pute no be lo ya kaka ni waju we ijojo to ali awe kumi no to lo bidi o te yo no to o to tere jere yi ale ni anu to ni ngaye gbogboro yi no to hallelujah a lo ke mi ye kan ye Yakobo mi yo no kan ni ma ke pa e ke mi ni lo hiyo esa de ne ya mi o me ke chori si ni ya mi ka be ni no Yesu le hanje si ni so le hanye si bi ona chai lo ka mo ogbinu no ba ni de ko be lo ka be so le hanje se e ya mi no fi obi lo ma de ka o e da ni apo ji lo mo so le hanje ka be ni no acha e mi u je anu le ma de ko ke o ye ni awo si it is secret ni aka lo yo kri lo ko wa so le mi no ma da o ma da ibo de tu a ma e da ke ajo ayo mo na mo se mo ni ede ni je ye be ka tun yesi bi ko ni achani lo ni ya so le ko ya cha mo ni obi o ni tu no pe ma do ni ko ne ma so le ge ho he mo no o ke o MP mo ke ke lo ni be le ki mo light ya o ge lugo ne ya e ge ya light lo ya o ko ya wa o ya light o ya solar o ya matches o ya mo amado ke si o ni de ki ya so ni tu no ga dai to ga de o hallelujah amen why are you dali 6 why dali the next masiso egemi Israel ma be am ke si ya we o gure to sami Israel be am ke si mawu e me ni ake ko be ni ju ya bi ni ya bi me ya mi chuna egesi o ene me be ya mi ya mi ka ya bi bro enye no ka ke kamera atrege se bago ji o na to ya mi ko ni no bio wa ge na ro ene me be ya wa ni ya mi to ya mi bi egemi ni Israel ma be am ke si ya we ko asumo bai mi ya be jaba u bai be ya na bi o agbo ejo egemi ni Asitar ke Sira Sidon Moab Ammon ke Filist biome amabuome se ya ni chele akwale se ma wuri chele akwale akpa le sumumi na pa le sumu eno eji o ya le du Israel e mi fu Israel biome
Ne emome ka wo Philist biome. Ne emi fu me ne wo me ka wo me ma de. Philist biome ade. Hallelujah. Ka amo biome ade. Ka amo biome ade. Loke abi o kimi za do abe. So bi mo na ma fu me ma de. Agawo. Hallelujah. Ona le no nge ha. Ekemi ni. Aha Israel bi tuwo amo biome atban. Nga Jordan basi. Nga kwa we nche. Ne awa me yimi je nyuma ke pa nson. Nga wo na ja. Yana seum. Amo biome ko Jordan ba. Ne ake Yuda. Benjamin. Ke Ephraim we tuwo me Yahuda. No no hane Israel yifiwa we nche. Kekene Israel ma Fakwena Yahweh. Hallelujah. Amen. Israel no be na pay am na go ni no abasori. Why ka ai dunya ka bele why dunya no ai ko sia pay am wali. Why ka ai dunya jalu. Ekemi Ne adeke na pray am ma adeke wa pe mo ya. Ya wa pe to me kesu. Kini wa pe. Eda ka wasimu wa mawu. Ne ba sumo bai. Wa sumo ni no bai. Aga be ka pe. Nina be aga be. Hallelujah. Agemini. Yawe de Israel ma ke. Yawe de Israel ke. Egypt. Ammon. Philistine. Sidon. Amalek. Ke Moab biome wanye yimi beko ne bio. Ne nifakwe hami. Ani ijewe nye keji ademilo. Ani nifakwe hami. Ijewe lo. Se nyele nyekwami. Ne nyasumo maukwani. Ka mawu jole ayo da so bi da so yi. Mawu jole ayo da so bi da so yi ga. Bi ayo no do da so ni. Pe mama o ga pa bi. Hallelujah. Amen. Bona, nínú pe no mo jo ko bi o ne. Da bi o. Oni no nge. Kaso no bi o. Bre ayi. Kaso ko bre ayi ko bi ga. Ekemini Eno ejio. Imi ibe ye waye. Ibe bre. Eno ejio. Imi ibe ye wamhe. Emi ibe mini bre. Lo, mauti amini no ke akwa bi. Wo na ya. Na so no le no bre ke prayer. Ona no. Ole no bre ke prayer. Go le no bre. Wa bi ke ego blessings bu gapio. Na eke mune no awo simrepa. Ko wa simrepa na mu kaya. Mene ya ba ko dore. Sino wo yi. Owo simrepa. Ka finiu. Ka ga no project is my present mo. Ibe ya kesi. No iko ma do ke o na mo. Na me no ke. Na anu ke ya ko. Abara ka mo wo yi. Mental agony. Ne sa na cha. Ekemini Yani ya kwamla keche mawo mene. Ke hanye hiyo. Mawo ewe. Ni ya che mawo ni mi la ke hanye hiyo. Mon ke no pa ko pewe. Se ni na pe tutu. Le na de mo, ne mo ke mu na kan ni ye pe ni no wo ni ya. No ya ni ya che no wo ka ni ko. Ya da kan ku ma ale atum no ko gi ale so le ni. No ya ko bo gesio. Otu ni no pe o ja ti no lo ke ho ni mi. Ko ne so le na me abu na acham. Oda, ekemini. Yana ahenye iwanga nyamane mu bedom. Kaya Israel bolle a prayer. Na ga ba mo e ka won waja. Hallelujah. Why Job 1? Job 1:5. Na aka ni wa mu. No ko sa prayer. No be prayer ne enwe be ja. Ne ta ko nya ko nga ma ngwa mi. De ba o kemi no ba hu. Ku aka ka so mi no ba hu. Ku so ka so mi no ba hu. E ba na ka ba ko no nya ama ho. Se Kristo fo le prayer. Ke aka so. Mau atre. Ku o no ka genya. Mango. Ku se le ka genya. Paya. Ku se le ka genya. Apple. Me na bi. Hallelujah. Oye nu to Yesu Kristo. First prayer na ya. Eke mau ke manyi. Kane abademu ne ebenye yi. Se bebe ni su. Se bebe mo su. Hallelujah. Amen. Second prayer na ya mini the same Bible. Hallelujah. Third prayer na ya mini the same Bible. Hallelujah.
But prayer will give all the no day, all left and right. But just really go sorry protect. I'm gonna was IPO. Hallelujah. Why you 1:5. Yo, 1 verse number 5. Egemini. Ke agbeni emi otu onya kike no. Ke agbeni emi otu onya kike no. Jena motu. Jena motu. Yo ma te simna ne ma san mi bo. Ke ha ebi mo me la kaka. So eni na be. Lo ya be mo ke mabule afọwọ́dí kẹsì ayé mo yẹ kaka ni mi jí mi dúró jí mi yóò tó yẹ ní jí mi náà mọ̀ ṣe kí ẹ̀yà lórí o bẹ́ẹ̀ wà bá wà kẹ́kọ́ ẹ̀dúnmọ̀ mẹ́ àbọ̀ ní afọ ayé ha ẹ̀kẹ́ mi ni. Ne ẹ̀kẹ́ máa pè é mi kúnkún. Ne ẹ̀ máa wọ àfọ̀dí ẹ̀kẹ́ pè é mi kúnkún gẹ́gẹ́ wọn wẹ̀ kẹ́dí ọ̀kẹ́. Yóò piọ́ nínú ọ̀dà. Piọ́ nínú ọ̀dà. Ẹ̀dá kan ẹ̀sùsù ọkàn ẹ̀kú ọ̀ ẹ̀bí wọn mẹ̀ pé àmì kan àjẹ́ máa ní àlí àyè. Ọ̀nà ẹ̀kú. Ona bele Ethiopia ya mau eku duku matu ya ni lokeke chura da lo ne pe adeke be mo ya kaka bi mi e na pe be okay na lo se no le ne mi tuno wa so le o de pe a ko mi no wa sa ya pe ya wa na lo lo be ke bi o me ma pe ya Yesu ke iba ma wo ba ya mi oke o ne ko tu mi le mi le ibe kai mo e kai e ko nge pa ho ni hallelujah ine tano be fa ga tra ga bia muno ne ga ga to mi no ha tre do ga ko bi ko ne to ko mi abige ko ne ya ba ma hi ni ma ga na ko ma example gan e ko mi no bi ni tu Nemi no mpe wa. Tira bere ngana. E bere aka emi no mo ya pa bo ma. Pero aka ko be ai pa fan bi o. No ite na ka pe ai bi ane. Keke abonu o le go to alo. Jo le go to a. Ma go ma no ni. O le ka o be ni eni ale bua. Ma no ibe ni eni. O le ka o be ni tumi pe yai ma no mi. Gere ga no e bi o kula aga mi no ago he. No na bi okla o ngemi no awo he opera ni ngo hia no ni no ma le kan ni ngo hia ni no o na lo so ni adasi wa prayer e ma wo je kaka ku ile kan mo gbe lo jimi ile kan mo ji ye kan te kaka ile kan to na prayer ma pe o alo ni prayer ni ka pe o ko be ni ma prayer mo ajo ka ni ma ni no level mo ro ne Kristo go mo yi wole ajo ka ni level wole lo ne wa ka pre o mi no bi na ejo lo ko ya tun o le o tun mi o le o mi no o tun mi no ma no mi kan ni beje no ni ke no beje ko de ke mi no o pe ke no ni la ke ko e lo le o ili ali no wa ga na bere ha o ya go bo pre ale bi o aro ke bi e ali no ke be be ale ko ale jo ka tun mi ti mo na ke ka si wo yo bo ni ne ma gbo ejo lo alino ona bene ha lo mo Kristo fonu ka o ti lo no ne ya ko no pe ka si onyimi no asoli akere o mu tutu be no to ba ni o nunjo isoli alino ki pe to mo ka si mi ko keke ona pe ya ko le ka ni mo mi wa ju ko asoli o mi no ma ju o no mi ko de ma o ke mi no iju na mo jana dali be prayer ne apa prayer pete kabe Yesu wo odasi lo to le kene ko so le mi no pute kabe ni jempe ma be ka prayer mu e ga mi no ebronya hallelujah prayer mu e ebronya why Isaiah ha nya be no 58 verse 5 lo e pia mo ka o boy fe ya ro mo ma bo to pi ye e be ka o we ke fiaso Yesu gba do plus ni mo ma bo to kori kori ka usali jini na mayo ba chendo ina akana le plus ni ngba mi yo you can do me ro no ina na wa ya muni sole awusa sole se wo sole ka bi chawe ko wa se dum lo ka yo mi o se do ye mi no e we aka ine no kode e ke Kristo ja ni plus ne ngba boy lo ka se klo mi ne wa wala nge o lọ́nà ló lè kàn pàṣípà mi èdè mi náà èdè ẹ̀kọ́ ẹ má ní ká àwùsá sọ̀rọ̀ ìbíyà ẹ má bẹ sáré fún
lo ki abesa le fugele do ni ba ko na baba ka ni no se ku awo yi aka ye mu ya yo le ni no e yu ka ba ega ito ye so kam ni no ni no e trust ni ba yi ko ba la ni se mo ki so fo de o ma yu wi to ko se ku na ho na ba la ko so boy mini boy so boy hallelujah amen lo to ye ni me ni mo ngela ngo mi ju he why you be no damn Sunday why damn Sunday lo ko ye damn se ko mo e nya se ko e be ni no e nya nesu se ko bi o che o be ni no ko kale Roman 14:11 ale ki la Roman 14:11 e ke kawo e beta go na ko to fe na to be ni no ba ko sa me le be se ko hallelujah lo fe ya lo prayer le o e ga ni kamu ni ngo yo de ke pese ke so le o ko pese kamu mo ke ma da se ke so le o ma da se ke so le ma u be de ke mi ni ko wa silo ni e ben we 1 Timothy 2:8 hallelujah o de be ni ha lo ke su si plan bi o ni esu na wa bi o akonso ko ya so le no mo do ke o pese ke o pese mo man ko ya prayer ni eke nyeba no ba mo ha ja busi no ba ja mawo ko ke no ke ha busi o ma na woni de do ke no ko we ka busi ka ba de so o na woni de do o ba ni mawo lo sa no wa ni prayer na no bi ha baba o keke eke mi ni e twa ile asafo akwa e ayange e ja mawo mu ile asori e nya ka ape bi so se nyeli nemo anege kana maukra ke ana sorio awo anle no hallelujah ko ba no ko da sorry be no be ka musu ni we de ni ko no ye no aye no ko na be wa ye no ko na ba sorry ni we na mi ka busu ka be ne ko asu he ko ba no ke nya no wa he ka busu no ba ja mawo no bi eje ko no woni ne mi no no wa ye o be ni ma o hallelujah ne kana ke on ba ka busu ka ga wada asu o ba 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 bebe lo ne no me bla no lo kana ko da se na prayer be yo lo to ka ko dem le kama o be ni ge be o no yi le ge be he ni no kro ma usu be ya be ya ge le ko be ami ke se ma ne o bia wo he no wa ke ga zu ba fia elu Isaiah minute Isaiah 58:5. What they go? Ane Muhammad kan kan no inga lai. People don't be fasting. I don't be fasting. Yes, you know you get your fasting number. No happy. Pele no. E ba le ke you Muhammad ko lo. Yesu be se ko to ka mo le ha. Ko to le ha le lo. E ko be ha, e ga ha. Se no ke su be Muhammad. E ke ni Ane no ni cha e bi mi kan no isu. O e bi mi no mo be na ke peace ba le you. Ka ni ko ga la lo. It's not true in nature. No go when I can see. It's not true in nature. No do you see plan. Go to the job and see plan. How will you go? E ke mini. Ke no ko ma e si ku do kan ngo. Amengo. O ko pe mo to ba do. Hallelujah. Atake ngelo. Hallelujah. Mo yo wa koja. Wa koja. Mo yo o pray ane okay jo boy ye ya na mo ngaro je ma no bobo we ne gede kenu ko ya me si ku do kam ni no gra Ne me pe ngala zu. ka ka tuna ka obi no esi fi aha mo ari wa lo no pe no ngala zu mi Ne e wo no. no wo no e pa no ko ngum E no ye che o mu ha mi. ara ke ba che ka fast ge ngbe ni E no ma sa ye mi. e no masa ye mi Muhammad ma sa ye mi di no ne. de pa yu to ni baby. O me tepu yi lo ke no ko ye fe ke ke da se wende le soli ma we mero falasin wo ne asoli yo to na ma ki le ni ga se ko ga ba do ro gi le be wo ni aga wo bi hunga ji e ga ma lo bi e ga lo ne bi o ne e ga la so o wo ni de do o ne no do bi no bo wo bi o ne lo ja ni ko be ngere se ba ke wa he ko dem bu na de ke anya se problem bu no go bu se problem ge yo ka so lo mu wo mi go class be mi no o class ko mu ke o ndi no ko mu ka o se na de ka so be mi no o was lo ye so de mu ne ye mi ne mu ne to ne sa be mi no o pe
Hallelujah. Apostle Paul ke ko so le wo ni do le. Hallelujah. Di ko ne Paul ya sa for ma je ne e ma so le ke ke. E pe si ga si a. Ne ke so le. Wana me ke ni. No ni ni ga no wa pe ti ga yo ti kan he. Wa trimi wa ko du atre ke ma wo ke. O mi su. Wa ko du atre ke me ni no ma go nge twi obi. Kamera ke se ba lo ba ko wa sa tare. Ne ko na no wa sa tare ke be he kam. O wa sa tare. E ko na ko ju. Se no ne si e ga ko tu mu. Se ke ne ba ile ni no afia na mu. E twi mi o mi ne ho mere jo. E ho asasa. Lo choro ane o. Tini ma gbe ni. E tini se ma gbe. Lo mo na wa yi ko ne wa twi mi ne ke kam mu mi ha ma wu. Wa ni ka ke no apa ni ka ke. Ni ga la bi on. Ka ka wo so le pu mo man. Se ko le be no e ampe. No nga si pra yo. Anga ma yu. Mo yo ko ma yu tu se ma woli. All this fine. How many you know that? The negative. Yes, Christ was some page a bomb. Muna olewo. E wo ibrin wa bi. E no ba he wa wa no. Ina musi odo age. Amen.